ku rwego ushatse wavuga ko ruruta ibindi bihe. Uyu munsi umubano w'u Rwanda n'u Burundi wifashe nabi. Ibi ntabwo bigaragazwa no kuba Burundi bwarafunze imipaka yo ku butaka ibuhuza n'u Rwanda gusa, ahubwo binashingiye hanini ku magambo amaze iminsi avugwa na Perezida w'u Burundi Ndayishimiye Evariste. Mu nshuro zitari munsi y'eshatu, Perezida Ndayishimiye yagaragaje impungenge ku Rwanda ngo rwaba rwitegura gutera Burundi. Mu ntangiriro z'ukwezi kwa kabiri muri uyu mwaka, ubwo yaganiraga n'abahagarariye ibihugu by'amahanga mu Burundi, Perezida Ndayishimiye yababwiye ko hatagize igikorwa ngo akarere kose kakwinjira mu ntambara. Iki gihe yavuze ko bazi neza ko u Rwanda rufite umugambi wo gutera Burundi. Hashize iminsi 11 ku itariki ya 11 y'ukwezi kwa kabiri, ubwo yasuraga abaturage bo muri komine ya Bugabira mu ntara ya Kirundo hafi y'umupaka w'u Rwanda n'u Burundi, Perezida Ndayishimiye yavuze ko abarundi biteguye guhangana n'abanyarwanda. Ati mwebwe mwitegure, ntimugire ubwoba, bariya turaziranye, mu Bugesera muraziranye, kuva ku ngoma ya cyami ntabwo bigeze batunesha, ubuse nibwo badushobora. Ati mubibutse muti muzi mu Kirundo aho byavuye. U Rwanda ntacyo rwasubije, maze yashize iminsi avuga ko yaganiriye n'inshuti z'u Rwanda zikamubwira ko u Rwanda rutazamutera. Ejo bundi muri uku kwezi kwa gatatu nabwo yongeye kuvuga ku by'intambara y'u Rwanda n'u Burundi. Avuga ko abavuga ko igisirikare cy'u Rwanda gikomeye ngo batazi icyo afite. Kuri iyi nshuro nanone uyu mukuru w'igihugu yabwiye BBC ko abizi neza ko u Rwanda rwiteguye gutera Burundi runyuze muri Kongo, atari ko nibashima gutera Burundi banyuze muri Kongo, natwe Kigali ntabwo ari kure uciye mu Kirundo. Reka tuvuge ku magambo yose yavuzwe n'uyu mukuru w'igihugu. Muri ubu buzima turimo bwo mu kinyejana cya 21, aho kubaho neza ari inzozi n'intego bya buri wese, aho bose batuye mu nzu zisa zimwe zubatse kimwe nkaho zubatswe n'umuntu umwe, ukeneye kubaho mu mwihariko, ukeneye inzu yubakanye itandukaniro mu bwiza, mu gihe igitekerezo cyawe tugi akadomo mese. Uburundi bwaburiye ko buzihagararaho ku bitera ibyo ari byo byose byaturuka ku gihugu cy'u Rwanda ngo bigiye kwibasira Burundi. Mu kiganiro yahaye BBC, Perezida Ndayishimiye Evariste yavuze ko u Rwanda kwitegura gutera Burundi runyuze muri Kongo ngo ni ukwibeshya. Ati turabizi ko u Rwanda rurimo kugerageza kudutera binyuze ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, rubinyujije ku mutwe wa Red Tabara. Ati ariko turababwira ko nibashaka gutera Bujumbura banyuze muri Kongo, natwe Kigali ntabwo ari kure tunyuze Kirundo. Uko niko Perezida Ndayishimiye yabivuze. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Makolo we yavuze ko yatangajwe n'aya magambo ya Perezida Evariste Ndayishimiye. Ati ibyo bivugwa biratangaje kubera ko mu by'ukuri inzego zishinzwe kurinda umutekano mu Rwanda no mu Burundi zari mu biganiro bigamije kurebera hamwe uko twarinda imipaka duhuriyeho bitewe n'ibirimo kubera mu burasirazuba bwa Kongo. Perezida Ndayishimiye yasobanuye ko afite amakuru yizewe avuga ko u Rwanda rufite umugambi wo gutera Burundi. Avuga ko mu gihe byaba bibaye ngo iyo ntambara ishobora kugira ingaruka zikomeye kubera ko ishobora gukwira mu karere kose. Ati igihugu cy'u Rwanda nta mahoro cyumva iyo kidashotorana. Ati cyamaze gushwana na Uganda na Tanzania, ubu kiri mu ntambara muri Kongo, ari nako gitegura kudutera. Akomeza agira ati ntabwo tuzemera kwitwa nk'inyamaswa nk'uko barimo kubikorera abanyekongo. Ati tuzarwana, abarundi bariteguye. Bwana Ndayishimiye yavuze ko yohereje intumwa zitandukanye kuri Perezida Paul Kagame w'u Rwanda amusaba gushyira mu bikorwa ibyo bumvikanye byatuma ibihugu byombi bisubira kubana neza, ariko ngo aracyarindiriye igisubizo. Ati guhera mu 2020 twagiranye ibiganiro birebire n'u Rwanda kugera ubwo twemeranije ku masezerano y'ibikwiye gukorwa, atari ku igihe kigeze ngo u Rwanda ruyashyire mu bikorwa nta na kimwe rwakoze. Uburundi bushinja u Rwanda guha ubuhungiro abagerageje guhirika ubutegetsi muri icyo gihugu mu mwaka wa 2015. Abategetsi b'u Burundi bavuga ko bakomeje gusaba ko abashinjwa icyo cyaha basubizwa mu Burundi kugira ngo bashyikirizwe ubutabera. Uburundi kandi bushinja u Rwanda gufasha umutwe witwaje intwaro urwanya leta y'u Burundi wa Red Tabara umaze gukora ibitero byinshi uturutse mu burasirazuba bwa Kongo. Gusa igihe cyose uyu mutwe wagabye ibyo bitero uturutse muri Kongo, Uburundi bwavuga ko waturukaga mu Rwanda. Perezida Ndayishimiye ati turabizi ko bashaka gukoresha Red Tabara mu gutera Burundi nk'uko barimo kubikora muri Kongo bakoresheje M23. Ati abarundi turiteguye. Ibitero biheruka gukorwa n'umutwe wa Red Tabara mu Burundi mu mpera z'umwaka ushize nibyo byatumye icyo gihugu gifata umwanzuro wo gufunga imipaka yose gihana n'u Rwanda. Perezida Ndayishimiye yavuze ko atazigera yemera kuganira n'umutwe wa Red Tabara,
ati aho reditabara igomba kuba ni imbere y'ubutabera. Ati ntabwo dushobora kuganira n'abicanyi. Mu minsi yashize umunyamabanga wa leta ushinzwe ubutwererane bw'akarere mu Rwanda General James Kabarebe yavuze ko perezida w'u Burundi yagiriye inama bamwe mu moko y'abanyekongo abashishikariza kwica abanyamurenge. Perezida Ndayishimiye avuga kuri ibi mu burakari bukomeye yagize ati Kabarebe turaziranye twari n'inshuti, atari ko kuza kunyambika ibara bene aka kageni ankuraho agashambara. Ati birababaje, ati ibyo nama yere, ati niko bakora, babanza kugushyiraho icyasha bakakwerekana nk'igikoko kugira ngo nibagutera abantu bazabyakire nk'ibisanzwe. Perezida Ndayishimiye yemeza ko leta ye itigeze ikorana na FDLR cyangwa se ngo ishyigikire. Ati barabeshya, ati hari aba bavuga ngo umwanzi w'umwanzi wawe aba inshuti yawe, atariko ibyo nta shingiro bifite. Ati twebwe twamaze gushyikiriza u Rwanda abakoze ibyaha benshi bahungiye iwacu. Ati n'uyu imipaka ifunze nitubwirwa ko hari umunyabyaha wahahungiye tuzamubashyikiriza. Ati Perezida Paul Kagame yampamagaye ambwira ko muri Kongo tutarimo gufasha mu kurwanya FDLR. Ati namusubije ko abasirikare be bavugana n'abacu bakatubwira aho babonye FDLR hanyuma tukayirwanya. Atari ko kugeza ubu nta makuru bigeze baduha. Perezida Ndayishimiye yavuze ko ikibazo cya FDLR ari ingorabahizi. Ati umunsi umwe turi mu nama Perezida Felix Tshisekedi yabajije Perezida Paul Kagame impamvu mu bikorwa byo kurwanya FDLR bakomeza gufata abagize uwo mutwe bigeze gushyikirizwa leta y'u Rwanda. Atari ko nta gisobanuro gihamye cyatanzwe. U Burundi bwemera ku mugaragaro ko bufite ingabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nubwo butavuga umubare wazo. Perezida Ndayishimiye yavuze ko igihe yarayoboye umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba ngo nibwo hafashwe umwanzuro wo kohereza ingabo z'akarere gufasha. Atari ko izo ngabo ntabwo zageze ku ntego kubera ko bimwe mu bihugu byari byarazohereje ntabwo byakurikije ibyo bari bumvikanye. Ati twari twumvikanye ko habaho ihagarikwa ry'intambara kandi ko hagize umutwe w'inyeshyamba wongera gutera duhita tugabaho ibitero. Ati Burundi aho bwari buherereye muri Kivu y'Epfo twarabyubahirije. Atari ko igihe M23 yagarukaga mu mirwano abo muri Kivu y'Amajyaruguru ntacyo bakoze. Ati nuko byagenze. Avuga ko nyuma y'ivanwa ry'ingabo za EAC muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo u Burundi bwagiranye amasezerano na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yo gufatanya mu by'umutekano, ariyo mpamvu ingabo zabwo zikiri muri Kongo. Ariko ibyo ntibyabujije ko umutwe wa M23 ukomeza kwigarurira ibindi bice byo mu burasirazuba bwa Kongo biri mu mujyi wa Goma, Bukavu n'ahandi. Perezida Ndayishimiye ashinja abayobozi ba Kongo kuba aribo bakoze ikosa. Ati nibyo turi mu masezerano yo gufatanya mu by'umutekano, ariko iyo tugiye gufasha igikorwa nyamukuru kiba ari cy'igisirikare cya Kongo. Ati twajyanye ingabo nke zo gufasha kubera ko abandi basirikare dukeneye ko bakomeza gucunga umutekano w'igihugu, abandi bari mu yindi mirimo itandukanye. Ati rero kuba M23 ikomeje kwigarurira utundi duce ibyo ntabwo twabibazwa. Kugira ngo intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo irangire, Perezida Ndayishimiye Evariste avuga ko yasabye mugenzi we wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gutangiza ibiganiro by'amaso ku yandi n'abafite uruhare bose muri iyo ntambara kugira ngo haboneke umuturambye. Uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi yavuze ko inzira yonyine ishobora kurangiza iyo ntambara ari ibiganiro bidacagase bihuje impande zose. Yongeyeho ko u Burundi bushyigikiye ibiganiro biyobowe n'umuryango w'ibihugu byo mu burasirazuba bwa Afurika ndetse n'umuryango w'ibihugu byo mu majyepfo ya Afurika SADC. Mu mpera z'icyumweru gishize umutwe wa M23 wikuye mu biganiro byari byateguwe ngo biyihuze na leta ya Kongo. Impamvu nuko ubwo haburaga amasaha make ngo ibyo biganiro bibe, umuryango w'ubumwe bw'Uburayi wafatiye ibihano bamwe mu bayobozi ba M23. Perezida Ndayishimiye yagize ati niyihe nyungu dufite yo kureka abantu bakamarana hanyuma imirambo yamara gutikira tukabona kujya mu biganiro. Ati byo nakumiro, ibiganiro bigomba gutangira mbere intambara ikaba amahitamo ya nyuma. Yakomeje avuga ko intambara yo muri Kongo ishobora kurangira burundu ari uko umutungo kamere w'icyo gihugu usaranganyijwe ku baturage bose. Ati iki kibazo kizakomeza gukomera igihe abantu bake aribo bihariye umutungo w'igihugu mu gihe rubanda rusigaye mu bukene. Ibyo nibyo bitera abantu kwigomeka bigakurura intambara. Kuwa gatandatu ku itariki ya 22 y'ukwezi kwa gatatu, umunsi umwe nyuma yo kwigarurira umujyi wa Walikale, umutwe wa M23 wasohoye itangazo rivuga ko uyu mutwe uvuye muri uwo mujyi. Bukiye bwaho leta ya Kongo nayo yavuze ko ihagaritse ibitero byose ku ngabo z'umwanzi, inategeka abarwanyi ba Wazalendo kubahiriza iyo myanzuro mu rwego rwo guha amahirwe ibiganiro. Ntabwo ari ubwa mbere impande zihanganye mu burasirazuba bwa Kongo zemeranya agahenge ariko ntikubahirizwe. Kuri iyo ngingo inama y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba EAC na Afurika y'Amajyepfo SADC yategetse gutangira kubahiriza ingamba zafashwe n'abagaba b'ingabo b'iyi miryango mu guhagarika intambara mu
burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no kugera ku mahoro arambye. Iyi nama y'abakuru b'ibihugu yahuriyemo abarenga 10 yateranye hifashishijwe ikoranabuhanga, yitabirwa n'abarimo Perezida Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Perezida Paul Kagame w'u Rwanda, Ndayishimiye Evariste w'u Burundi n'abandi. Yari yobowe na Perezida William Samuel Ruto wa Kenya ukuriye umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba na Emmerson Mnangagwa wa Zimbabwe ukuriye SADC. Yateranye nyuma y'izayibanjirije z'abagaba b'ingabo n'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga mu cyumweru gishize. Aba bakuru b'ibihugu bateranye mu gihe mu mpera z'icyumweru gishize hasohotse amatangazo y'impande zirebwa n'iyi ntambara agaragaza intambwe iganisha ku gukemura ikibazo mu mahoro n'ubwiyubahirizwa ryayo rikivugwamo ibibazo. Kuwa mbere havuzwe imirwano hagati ya Wazalendo n'umutwe wa M23 mu ntera y'ibirometero 27 uvuye muri Walikale Centre mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, mu gihe uyu mutwe wari watangaje ko ugiye kuvana abarwanyi bawo muri Walikale, ariko bukaba buvuga ko utahavuye kubera ko ingabo za leta nazo zitahavanye drone zazo zigaba ibitero. Abakuru b'ibihugu by'umuryango SADC na EAC bemeje imyanzuro y'inama y'abaminisitiri b'ibihugu bigize iyi miryango yabaye kuwa mbere w'icyumweru gishize, na raporo y'abagaba b'ingabo b'ibihugu bigize iyi miryango yari yemejwe n'abo baminisitiri. Aba bagaba b'ingabo batanze raporo irimo mu buryo burambuye ingamba z'igihe gito n'igihe kirekire zo kugera ku mahoro arambye n'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu cyumweru gishize byari byemejwe ko ibigomba gukorwa mu guhagarika imirwano ako kanya harimo gusubira inyuma mu bice bimwe na bimwe kwa M23 no gukora akarere ko hagati y'impande zombi kataberamo imirwano, ndetse hagashyirwaho itsinda ryo gukurikirana iyubahirizwa ry'izi ngamba mu gihe harimo gukorwa ibiganiro by'amahoro. Inama y'abakuru b'ibihugu by'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba na SADC yategetse itangira ryo kubahiriza ibikubiye muri iyo raporo no gushyira mu bikorwa izo ngamba. Iyi nama kandi yashyizeho itsinda ry'abahuza 5 bo gukurikirana uyu muhate w'iyi miryango. Abo barimo Olusegun Obasanjo wahoze ari perezida wa Nigeria, Uhuru Kenyatta wahoze ari perezida wa Kenya, Galema Motlanthe wabaye perezida wa Afurika y'Epfo, Catherine Samba Panza wahoze ari perezida wa South Africa, Sahle-Work Zewde wahoze ari perezida wa Ethiopia. Iyi nama yavuze ko mu minsi 7 aba bahuza bazahura n'abakuru b'iyi miryango y'ibihugu mu nama yabo ya mbere. Itangazo ryasohowe n'iyi nama y'abakuru b'ibihugu rivuga ko iyi myanzuro bafashe igomba kumenyeshwa umuryango wa Afurika yunze ubumwe n'umuryango w'abibumbye. Muri iyi nama Perezida wa Repubulika Paul Kagame yagaragarije abakuru b'ibihugu bagenzi be ko ubusugire bw'u Rwanda n'ubwigenge bwarwo bukwiye kubahwa nk'uko bw'ibindi bihugu bwubahwa. Perezida Paul Kagame yagaragarije bagenzi be ko u Rwanda rwitaye ku mutekano warwo kandi ko ibishobora kuwuhungabanya byose bigomba gukemurirwa mu murongo ukemurirwa n'ibibazo by'ibindi bihugu nka Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ati u Rwanda ruracyatewe impungenge n'ibyabangamiye umutekano warwo kandi bikwiye gukemurirwa mu murongo wo gukemuriramo ibibazo by'ibindi bihugu nka Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ati iyo tuvuga ubwigenge n'ubusugire bugomba kuba ubwa buri gihugu. Buri gihugu gikwiye kubahirwa ubusugire n'ubwigenge. Aganisha kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Perezida Paul Kagame yavuze ko iyo ushaka guhagarika intambara uhagarika akarengane n'ibibazo bya politiki ku baturage bawe ariko no ku bandi barimo abo mu baturanyi bigiraho ingaruka.